Otroci vrtca Lučke so postali danes pravi novinarji. In mi smo preverili, kaj bodo otroci postali, ko odrastejo. Kaj bi rada postala, ko odrasteš? Novinarka. Oto, kaj boš pa ti, ko boš velik? Policaj. Ema, kaj boš si pa ti želiš, ko boš velika? Jaz bi bila rada tudi novinarka. Kaj boš rada bila, ko boš bila velika? Delala bom v trgovini. Super. Gasnic. Kaj boš ti, da boš odrastel? Policaj. Kaj boš ti, ko boš zrasla? Bencinska. Kar lahko. Kaj bom že reči? Vprašaj jo, kaj bo, ko bo velika. Bina, kaj? Velika boš. Velika. Kaj boš postala, ko boš odrasla? Kaj boš, ko boš velika? Elza. Elza. Da se bom maknil. Pa na glas. Punce, kaj boš storiti, ko zraste? Kaj boš te pošaštete? Velika. Velika. Še manjšo? Velika. Tudi velika. Super. Velika bom. Postala, ko boš toliko velika kot tvoja mama. Gasilka.